treći put za 2 meseca tražimo da Zakon o roditelju negovatelju stavite na dnevni red. Vi ignorišete i odbijate da glasate. Ne razumete ili ne želite da razumete da je hitno i da je važno. Ministarka je, gle čuda, baš juče rekla kako je naš predlog loš, odnosno nije dobar, i obećala radnu grupu do decembra i novi nacrt zakona do proleća iduće godine. Koliko još godina treba po vama da prođe da shvatite da je roditeljima dosta čekanja? Pomoć im treba odmah, jer te porodice teško žive i mnogi su na ivici siromaštva i nemaju snage da ponovo slušaju prazna obećanja. Oni traže minimum socijalne i ekonomske sigurnosti koje je država dužna da im obezbedi. Mi imamo gotov predlog i zalažemo se da roditelji koji danonoćno brinu o svojoj deci sa smetnjama pre svega dobiju status roditelj-negovatelj i na osnovu toga steknu pravo na naknadu, doprinose i pravo na penziju. Šta tu nije dobro i šta tu nije jasno? Ali vama se ne žuri. Hitnost je rezervisana za lex specialis i druge zakone protivne Ustavu i javnom interesu. Za rušenje grada i istorije glasate bez problema, ali ne želite da glasate za zakon koji štiti roditelje dece sa smetnjama, jer su vam prioritet rušenje, kriminal i korupcija i ništa vas drugo ne zanima. Danas ste na dnevni red stavili sa Zakonom o budžetu još 58 raznih drugih zakona i evo još uvek dodajete, sve po hitnom postupku, a za zakon roditelj-negovatelj nema ni mesta ni vremena i mislim da treba da se stidite zbog toga. Eto, da vidimo kako ćete glasati danas, a ja ću nastaviti da predlažem ovaj zakon i u buduće.